Well, A is not everything. Mendapat A itu bukan segalanya. Yang penting adalah penambahbaikan. I always tell my student, improvement is the most important. Is what I'm looking for. Seorang pelajar yang selalu gagal, sekarang dah lulus. Ataupun dulu lulus saja dan naik B. Itulah the real success. Kita tak patut marah kerana mereka tak dapat A. Tahu kenapa? Sebab apabila mereka dah improve, mereka akan mula percaya pada diri sendiri. Keyakinan pun akan meningkat. Dan dari situ, mereka akan suka belajar. Suka subjek yang mereka dulu tak suka. Lama-lama, mereka akan terus meningkat. A is not an issue. Step by step. So don't focus so much. I want the A. Alamak fail. Semata-mata, lihatlah sebelum dan selepas. Dari 50 to 70, that's so good. Improvement, that's what we should be proud of. Remember, the real success is not all about the A. Kejayaan sebenar adalah apabila mereka terus berusaha, disiplin, berkembang setiap hari. Remember this, A is just a number. Your effort and your improvement of yourself is the real success.